Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. So guys, uyu munsi tugiye kujyana step by step mbereke ukuntu tubikura muri makadamu. Ikintu cya mbere ukora ni iki ukimara gufungura makadamu yawe? Wituza hano hasi, hano hari akantu kameze nk'aka gift. Ukamanuka hano hasi. Mu kubikura tugira ibyiciro bitatu. Hari bronze, hari silver, hari na gold. So, muri bronze tubikura amayero 5, tukabikura amayero 20, tukabikura n'amayero 100. Amayero 5 uba ugomba kuba ufite coin ibihumbi 15. Amayero 20 uba ugomba kuba ufite coin ibihumbi 45. Amayero 100 uba ugomba kuba ufite coin ibihumbi 210. Aho ni kuri bronze. Tukajya kuri silver, ni icyiciro cya kabiri. Kubikura amayero 30 uba ugomba kuba ufite coin ibihumbi 63. Kubikura amayero 60 uba ugomba kuba ufite coin ibihumbi 123. Kubikura amayero 120 uba ugomba kuba ufite coin ibihumbi 240. Aya niyo mafaranga twemerewe kubikura mu gihe turi mu cyiciro cya silver. Mu cyiciro cya gold, kubikura amayero 15 uba ugomba kuba ufite coin ibihumbi 30. Urumva ni make, uba ufite coin nke ariko bakaguha amayero menshi. Kubikura amayero 60 uba ugomba kuba ufite coin 110. Kubikura amayero 120 uba ugomba kuba ufite coin ibihumbi 210. So tugiye kubikura, amasaha arageze, turi saa 1:59. Turaza tugere hano ku mayero 5. Dutegereze saa 2 zuzuye, tuba ducungana n'amasaha. Zicyuzura ndahita nkora hano ku mayero 5. Tariki 13 saa 2 zuzuye, ndategereje. Zuzuye, nkozeho. Dutegereze. Next, make request. Murabona ko tayari irafungutse. Ngira ngo muri kubibona. Iyo ifungutse bahita baguha iminota 30 yo kuba wujuje iyi form tubikurizaho. Urabona izina rya mbere barariguha, first name. Izina rya kabiri barariguha, bakaguha na post code, IBAN. Bari kukubwira ngo fill in the information here to receive your 5 euro transfer. Uzuza iyi form cyangwa wuzuzemo information zawe bagusaba kugira ngo wakire amayero yawe 5. So, iyi form imajije gufunguka. Aha mbere barakubwira first name, aha kabiri last name. Impamvu ngewe ubona birimo nuko nsanzwe mbikuza. Aha gatatu ni post code. Aha kane na IBAN. Aha gatanu ni BIC. Aha gatandatu ni ID. So, tugiye gukora iki? Tugiye kuzuza information. Izina ryanjye rya mbere ni Hakizimana. Izina ryanjye rya kabiri ni Christian. Ndikubisiba nkongera nkabyandika kugira ngo mubibone. Post code urashyiramo amazero 5. So, tugeze kuri IBAN. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, uba ugomba kuba warafunguye MiniPay, baraguhaye IBAN nkuko nabiberetse muri video meruka gukora, ikwereka uburyo ufungura MiniPay ukana creatinga IBAN na BIC. IBAN ni iyi, BIC ni iyi. Ibi nibyo tuba dukeneye, ni nayo nimero de compte baba batubaza kugira ngo tubikure. Urakora iki? Urahita uvamo hano, ugende ukopie IBAN muri MiniPay, uzuyipestingemo hano. So guys, urahita uzufungure MiniPay yawe. Numara kuyifungura, ugezemo hano, uhita ukora kuri deposit. Ituhitamo hano ha gatatu handitse virtual bank account, ukoreho. So ngira ngo urabibona, iyi ni account yanjye ya mayero. Ngiyi IBAN ariyo international bank account, ikagira na Swift BIC yayo. Ibyo nibyo bibiri batubajije. Tuhite dufata IBAN, tugende tuyishyire muri makadamu app yacu. Uhita uyikopiya, niyi. Numara kuyikopiya, ugende uyipestinge hariya bari kutwaka information zo kubikurizaho. Uzuyipestingemo hano. Urabona ko nayishyizemo. Ahandi tugiye gushyiramo BIC.
ngira ngo uri kubibona. Tugende dufungure MiniPay, tuyikopiye, tuyizanemo hano. So tugaruke muri MiniPay yacu, batubajije BIC, ni iyi ngiyi yegeranye na IBAN, uhita uyikopiya nayo. Tugende tuyipestinge hariya bayitubajije. Tuze tuyipestingemo hano. Muri kubibona, ngira ngo biragaragara. Tumajije gushyiramo IBAN, dushyizemo na BIC. Ahakurikiyeho bari kutubaza ID document. ID bari kukubwira ngo take a photo, na kabiri take a photo. Aha mbere ufata ifoto ya front view cyangwa imbere hirangamuntu. Katuhakore, dukoreho, tuyifotore imbere. Ugategereza bikirodinga ifoto ibiri kujyamo. Ugahindura n'inyuma. Aha kabiri naho ugafata ifoto y'inyuma. Naho bikirodinga. Ugategereza ifoto ikajyamo. So guys, murabona ko information zose twamajije kuzishyiramo, ka kantu katse umukara kaduha go ahead ya let's go. Tute dukora hano ngo save my IBAN and BIC next time. Bisavinge kugira ngo ubutaha bizabe birimo utarinze kubyandikamo. Ukoreho kavivre, uhita ukora kuri let's go. So guys, iyo ukimara gukanda kuri let's go, bahita bakubwira gutya. Iyo bakubwiye gutya ngo utegereze mu minsi 15, ntago iminsi 15 yo igera. Iyo yabaye myinshi hashira nk'icyumweru. Rero murabona ko ari ibintu byoroshye, ntago ari ibintu bikomeye. Kubikura ntago bikomeye. Ikigoye ni ugukora ugakorera amafaranga kugira ngo uzabone ayo ubikura. So guys, niba ukunze iyi video, kora like, share and comment igere ku bantu benshi. So mwakoze cyane kubana natwe. Ciao, hasta la vista.